Ofîsa lênêrîna zarokana Herêma Firatê bi amadebûna seroka desteya jin civîna xwe ya salan e li darxist. Civîn bi amadebûna mamoste û endamên danîngehan û desteya jin li hola civîna nazanîngeha Kobanê hat darxistin. Di civînê de geşedanên siyasî yên dawiyê û rewşa rêxistinî hatin nîqaşkirin. Her wiha rapora ofîsê ya salê hat xwendin. Mamoste û endamên danîngehan behsa xebatên xwe astengên li pêşiya wan derdikevin û çawaniya pêşketina kar kirin. Civîn bi pêşkêşkirina pêşinyar û encamnameyekê bi dawî bû. شخا انجام جه انه بیتر ام دکاربن پرسکریکن هی آستنگین هی کارو خباتی کد سال 2023 ده هاتی کرن پروژه این کد 2024 ده وی رابنج بو خدمت باغچه و دانینگه هنگی دکوه و بطایبت درجه کمین خدمت جین کوه لسر بی اساسی و جوینا ایرول دار دکوه شخا ایرو وکی دیرو که 18 11 2023 آمده بونا کش بو جوینا سالش دسته را وری دار خستن ما خواست ام برای او وی سالی نیر نازارو کار داخل مجبر کو هجمارن کو هین هجماره کی کیمه نزی دست جن و جوینی حاضر بویه بخاطر هری زرافه کو ام دکاربن لسر پرسکریکن هی نقاش بکن لسر آستانگی کو جن دیبینه چد نوا جواک دا چد نوا باغچه دانینگه ها دا و چه رخنه خوی هی و پیشنیار لکلک ویجی پیشنیاری کو هیج بو پیشکتنا کار و خبات شخا جوین هات چکرن و گلک مجار تدا هاتنا نقاش کرن وک روشا سیاسی و روشا جن روشا زاروک روشا ریخستنی پیشنیاری و کار و خبات جو سالانه و داوی مخرجات ورنا چکرنه یعنی هر کس کرابت شکی پیشنیار بکه اجبو الملی ماموسته ما یان کسین حاضر و کومی سرهبه وک دیوان مخرجات ندارخینه جبو کارو خبات سال نه و جبو پیش خستنا عالی رخصتنی عالی ام بین ماموسته